الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam lay murah-murahan bang pain pinagbarkat ay Allah subhanahu wa ta'ala in sangem tabi ininen sarta bang pain sababan makabuhat si timbangan tabi tabut si elaw akhirat demikian nen bang pain sababan pamihahan kita biwe langit duk bulak labi-labi nen pangalasahan de karuangan kita bi yene oras tabi ininen sabab dia kita bi diawa langit pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala duk dia tak bulak yene bakas pinapanjari we sabay Allah ta'ala duksong pamolean we tabi in bulak ininen paku tabi bang pain in hinang tabi si sangem ininen sababan tahinang tabi sawe si dialem kubur. Allahumma amin. Naipun Allah subhanahu wa ta'ala dumendo ito yung tanto may nasihat sumagua ko yung hadya pangurungan atawanin pangalukahan tabi akal tabi tagi ako dambua pong tinay bilang malam in pangadjinen tuju agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si pasal pag-agama tabi demikian nan si pasal pag-uhusaha tabi subay payaman tabi duwe pakarajaan ini tinilaw kun tuo way ente bisandu haggut atawanen panas atawanen bisandu kita bingeseb atawanen bisandu kita bigay dinaak atawanen bisandu agen tebi magsasaduk matatto tebi usbawaris tebi patahala kita bi amban lahat tebi tulak musahahap lahat dang lahat luni ke lahat Arab atawanen lahat inene painte patulakan tebi wey ente kita bi makagees taikutan tebi lahat tenbi duk sapean tebi in me anak tenbi duk ambanan tebi yene me kinalasahan tenbi amban ella tebi si anda tebi mula-mulanen si duwe matatto tebi sampai pangamahan pewe tebi bang kita bigay dina ako eme siya tasabut tebi ilien bang upa benal magmap kam labo hati okay magmap dahok kami. Assalamualaikum. Sal ano na sabniyan tasabe hatu ano we manok-manok ingket tagunikon magmap manamal nanjari sugpatan tayo bisirahin we ente taatas we tebi inambanan me anak tenbi me anda tebi kinalasahanin me ina tebi inesebin duk lahat tebi painteinin panganakan kitebihin atas tebi tahala billahi tulak haplahat sa dili sambungin lai ni alai inapas hadje manamal bang saraw pamanen indambua matulak lay inin
tahinang ye maghinang siluma gana do sa dili apas ni ambanene harga sin gadjilay. Sabab kaharga sin gadji baya ye inin painte pandak bisara tagasin atawanin taga-arta atas inambana nwe ne pegge maharga in hinanglay yatinen niya kahaba bulan ne sangkane luo ni ke painte dang ibu real atawanin palabi-labi amban iliin. Sabab iliin katauhan no in harga ilingan nun hangkan keo tahala billahi amban lahat maharga manamal in inapas nulay. Alhasil tusi tuen pukun nurupain te samian baya maghinang intag-intag ni paghinangan pandak bisara sabab niya lai inapaswe no yene resulta bakas hininang nulay kaysa iliin. Kaduenen gay keo mabaya maghinang banggero katauhan no in harga hinang nun dukbang piye ininen pangagadji kauhin pandak bisara asal gaaniya painte mabaya maghinang. Gaaniya mabaya maghinang manusia bangga dunia hinang inin ga dunia gunain hinang nilay hatinen bangga dunia la itaeddo ne paidda kuene me painte maghinang keo si company atawanan maghinang keo painte samiaan inin siluma tawanan si opisina bisan peseng gelingkat opisina bangga dunia inin gadjino lai geru keo baya lai maghinang teggel. Demikian nen bang tilaw tabi yeme siye magbabunot lahing way ente me alhat ten biruk kita bi zaman tabi lai magtuyo magtanem-tanem lahing duk sampay me magbunot lahing way ente niya ente paidane yene pagtanem tabi lahing lay duk yene pagbunot tabi lahing lay sampay paintay ninen pagtapelay pagkemon lay niya paidane we ay atas kita bi magsandal kaugto tahala amban luma salong-salong sampay meketek kasangem ne inin yenen hawa tuyo tendi ine niya ente la inapas sambungin niya inapas lai metuan merayang bang tahati we tabi hinang ten bisailien gana dapat asal masi-masi kasinnahan na ito. Maananen, hangkan keo mabaya maghinang pegge niya apas no. Pegge niya gadjino, pegge song keo magparasahan. Nabalik te ko ito, baut te sambatan ilmu masahin tabian hadjamian, balut te atawanen bised te pito tudyo agamate. Pagay kapangeddoan ta bintangan, pamintangan nili. Pasal pag-agama gana dapat. Subay tahati we no in harga sin agamanon. Subay tahati we. Subay katauhan we no in kaimportantihan sin agamanon. Kamumpaatan sin agamanon. Kalabihan sin agamanon duk parayes atawa pahala bang tahinang no in agamanon atawanen bang eseb no in agamanon subay tahati we manusia sabab ay banggay tahati we tebi in agama tebin tantunen haman-haman dukite ide pentega dunia resultane karunia kahapan ni karunia teddo tela ipaidda
Kuweta sambat me kasinduehan matatto elai silahat. Jamante pelai. Ini bepain ne teddo ten bangkite magtukuan sa inin. Magsambayang sa inin. Ek kaneta kite ko magsambahayang pen me kasinduehanin. Ga dunia pain ne teddo de. Dual tepet luog. Ka dunia mohan sesin. Geru siya magkadayahan. Geru telang lahing den. Ilian pandak besar. Kaduanen masiru siya mate. Painde. Ilian me bisara me silahat kami. Inday sabang silahat. Pain niya magsambahayang kuruk gai atawanan mag-amal kuruk gai masiru kumate. Meton merayang. Iyan. Bang pansemina api Allah Ta'ala sine kaawaman delay. Bang hadjahatu tahati we'dain harga agamahin. Mismo hadja harga sin agama. Kuene si ni adam buah painte bisara. Yene raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bang hadja katauhan manusia bang inain pahala mismo hadja ilapal we delane painne magrida kune si Allah subhanahu wa ta'ala. Iye mama panjari akuhin. Iye mga gastuhan akuhin. Iye mama patay akuhin. Iye mga lasahan akuhin. Iye kemon dapu pakarajaan si baran ko inin. Duk maglila iya si agama Islam pag agamahannen. Duk si Rasul sallallahu alaihi wasallam in tinuhut ni nabihin. Tantunan in manusia iliin. Sakup ni amban manusia gay lugi kaabot sa akhirat. Taga usaha ni manusia iliin. Usaha katekad na sa akhirat. Manghadja tahati we de. Menjari po ito subay tahati we tebiin halga agamaten bi. Subay tahati we dambua manusia bang inein harga agamahin. Dane pataha te duk dane patalate. Ngeddo kita dam fisik amban agama. Sarta yan inin pinakalangkew sin agama yene painte dam fisik inine. Sambahayang hadja upama. Beito tiwe manusia in sambahayangin bang ine maananen. Duk bang ine in kalabihan sin sambahayangin. Duk bang ine in kaimportantihan sin sambahayangin. Bangwe kitihangkan ng bahayang. Damikian nan banggay kita ng bahayang bang ine kapiligluhan sin sambahayangin. Amban sa babanien gay keulisuan ng bahayang. Bang katauhan no maananen. Katauhan no ininen kalabihannen, kagunahannen. Damikian nen bang katauhan no in kamumpaatannen. Duk ka importantihannen. Duk bang lusab katauhan no in kapiligluhan. Iyene bang gay tahinang no sambahayangin. Tantunen gay kyo maghaman-haman. Tantunen bisan ga niya nganda kao masinik kyo nga hinang ni. Sabab inin kailangan no tedien si pasongan no. Kwedo sab iyene tapikil no kailangan no si pasongan no bangga niya agomano. Bangga niya ininen lahing no. Bangga niya luma no. Bangga kyo mag-abroad. Ina binisanon bang kyo gay mag-abroad. Intag kyo ngeddo. Intag kyo ngetto. Intag kyo naha. Pagega niya abulakan no. Kwe akuhin. Pemano ni besilhat tebi ko ito. Kaharga sin katauhan we dain pagtanem gomahin. Kaharga sin goma. Tabas sa we de duk takite we de buanen.
Atas pinagsilong ininlahingin duk goma duk nangka duk marang duk kisas duk kemon ne jambangan dilem lahat. Bangga isab tinebbengan kayuhin buahanin manggahin kemonin pinaganti goma pagayin pinaka-importante si kay lumanden. Ien maek kaininen income nen yene gomalay. Bang tasayo manusia in pakaradyaan sa ililay atas pinagsilong jambanganin duk jambangan bang niya dapat subay tahati we na insambahayangin supaya atas pasilong na bisanintag paluhan. Atawanan niya tadilian tedbengan ni kemon hinang nilay sadili ang bansambahayang lay patenggenin sambahayangin. Bang tahati we manusia gaye lamma magsambahayang. Takalabi kay suwala kulay atawanan takalabi kay magmap sa kampeg mahuto kam labo si kurosing atawanan si me badja magmap. Ang manili magsukuros ka am. Bang tahati we te inharga agamaten mula-mula in sambahayangin tantunen ga aniya inin maghaman-hamat an si sambayang ne. Okay, magsyukur. Bang tahati we te inharga in sayang ko na pinainlay ga niya alamahan ne magsambahayang. Insyaallah tante ni alim sa tiyes gutine papama inin bisan mismo baran ko bangay ako na painte malisuan lay buwa ko na mamisarayahin na makaasa isang tek kasi akhirat boy inin bang sailiin hap ek kadangan ako magsungat makaasa murah-murahan bang pain. Naga na siya ko. Hello, assalamualaikum. Kalebi, suwalale atau aga na sabihin ta kalebi? Oh. Merayang masi-masi ne tahatibi poin bisaralay ku itu palaton kita si harga sin sambahayang meke kita pilih si maanane bang ine in maana sambahayangin sumagua eddo tirahuin halga nen kalu negay taabot te minaanahan sumagua halga nen hadja dagge bang katauhan no ni halga nen makazari na bisan gay katauhan no rahu mananen pilew sa kew. Pwede ibarat mameli laptop miyaan meli ni kew laptop mi kasa kew ngadji. Bang saing ge pag osalin bang ni kew makabeli pegde katauhan no kalabihan bang niya laptop te. Kone sa miyaan. Me kasa hati te bi mananen bang saropa magene tau buswe te. Pito na jarahu kita si harga atawanin darajat sin sambahayang tebitu. Ini as-sala. Ambanien binasawe ko inadwa ko in bisara ko ini namban fiqhus sunnah mujallad awal in bisara si kitab ituen paine walis salati fil islami manzilatun la ta'diluha manzilatu ayati ibadatin ukhra. In sambahyangin niya darajat ni atawanin posisyon ni atawanin ranggo ni si agama Islam. Ini si agama tebi. Hadja in possession nen atawanin ranggonen. Agen
sobra pemban darajat general. May pun Allah subhanahu wa ta'ala dia ininen in darajat islamin in darajat sambayangin si agama tebi Islam manzilatun la ta'diluha manzilatu ayati ibadatin ukhra. Gapen niya kasali ne darajat siyene kemon ibadat le. Kene upama me haji, me puasa, me zakat, me jihad, me ine nilai ginisan si yana ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gayne kasalian we din sambayangin. Yene en pinakalangkew si me kemon tasabot bakas painte sinabot kumyaan. Sabab ay pain dapo kitabinin pahiya imaduddin alladhi la yaqumu illa bihi. Yene ininan pain na in olom agamahin. Yene gaynenge agamahin banggay tuu in olom na ininen. Pandak bisara. Bang balut te aga in sambahayangin tuju kahalan si dunya mula-mulanin si luma gay kaenan duk gay manjari lumain samantara gala iolomnen kaisa kaduenen gay hap lumain pinayampayam samantara in olom lumanen mura magkaat duk gay tantu hap betarannen gay polma kay kahan pemban me ininen sawe tebi atawanen me manusia silahat tebi inukil-ukilan pe olom luma din pegge hapain ne atawanen tasabut-sabut in luma in olom luma nen hap samantara ta pikil-pikil we manusia ininen olom luma nilay hap atawanen pinahaget-haget bang tapikil manusia ilien subay labi pikil ne in olom agamanen subay pahaget ne ruk pahap-hap ne duk ukil-ukilan ne pegge ilien in agama islamin gayneng gebang gaylai in sambahayangin pandak bisara inin sambahayangin olom sin agama gayneng ge islamin samantara galain sambahayang ininen. Takalebiru suwala kulay atau lepas ne sab kitebi. Pabatik sa keo tuan manal bang asal labo ne sabinin. Ana okay, magsyukur. Ina tanda tanbi amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa jirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. O kama kala sallallahu alaihi wasallam. Turulun bisa binasa in kitab ininen pikhus sunnah rupang edoan kutu. Pegge inin yaitu en hinaabu sawe ku magbagay-bagayin ku itu pikhus sunnah rukniya rusab ne sinduwe sumagua itu en pangedoan kun. Bain panghu te Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok sin kemon pakarajaanin iya na Islam wa amuduhu as-salah hatinan iya na poonan sin agamaten bi iya na Islam itu en painte in agamaten bi iya na Islam
Pakaradyaan mahadyahin. Pakaradyaan panukutan kitabihin banggay tahinang tabi yan na Islam. Sabi kitabi paasek magdeta Islam, magdialem Islam. Bang dalil nen kapal sabi kitabi manaik ininen Islam. Supaya kitabi gay lepas, supaya kitabi gay lugi. Menjari olam paine sin Islamin ini as-salah. Gaineng gain Islam inin in agama tabi Islam inin samantara ga lain sembahayangin. Pegayen olam nen. Wajir watu sanamihi al-jihad. Bang ne sab ini barat siluma in bisara ininen. Ye pain ne sapeu atawanen bubung. Pegge bubungin dia tak pemban sapeu. Yene pain ne bubung sin luma nulay. Bang pain te pinadalil si luma Islamin. Yene pagjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasek teradali. Dakaw pagjihadin ko pagjihad magkidnap lay. Pagjihadin ko pagaddo me dendelay ganiya ina-inene. Dakaw pagjihad yan tasabot siya disininan bubong lumain yan pagtangkaw may motol lay pagge motol Bisaya. Dakaw sako piliin si jihad kuya na binisa Rasul sallallahu alaihi wasallam inin nga sakop magmaap siya ruk magmaap kaambang niya usbabilay patahalaon bibilay ga sakop si alen jihad yan tasabot Rasul sallallahu alaihi wasallam inin. Sabab bangga bakas magkidnap Rasulullah hindi kawanjari magkidnap. Bangga bakas magaddo dende Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi kawanjari ngaddo dende. Lukbangoy upama Rasulullahin niya teddo nerende payamanon bangin sa babannen. Atawanen niya may sahabat nen bang niya bakas ininen pagbunuan takalebi we niya tayad den panen niya tapalekatan dende tileun biruk pemanon bebangin sa babannen dumen kita ngalekat get hatite meton merayang ininen perkala ten bihadja silat te bibasilan tapaham we de in jihadin saili magbono magpeddang mageddo lahat magagaw panyap magagaw dende dumen saili magjihadin pero sa magsambayang niya rukun niya maanane niya kalabihan niya kemon niya sarat geke manjari nuhut magjihad magbaw sinapang pegepain no satro kontrahin gay makagari sa ili subero keo ningko si madrasa atanen pakala si khutba duk na do keo guru pikitoan no bang sa ingay pagjihadin si lahat Pilipinas mula-mulanan si Basilan bisan keo ininen gay ne maghinang guru po sa dili ilay ne gurutan bi damikyan ng chairman sin Basilan pinangandel we MILF graduate amban Malik Suud tahat we dain kahalan sin jihadin sa tilaw kun ina bakas niya amban nagurulun na panaddo panyap Bisaya dumen si waktu pagbunuan bakas takalebi ga niya bakas takalete bisaili sa sine magaddo iliin ihad jami manu siya ngalekat jihad baho grade 4 baho grade 5 pangadjinan si madrasa at tawaga niya bisan pagbasa ayatin tabiya miyan gay bisan tasabut may pun Allah subhanahu wa ta'ala subikti bipahalli bisan hinang hap banggay tumawa pag hinangtan bisong kita biru sa ilabuan murka o Allah subhanahu wa ta'ala wente ko ito yan misarap pabasag ngamala gay ko ngamala ga ko ngamala sumagwa duk kam gay lam maruk gay lam mainbaran kun pigirang kamaya-maya song kita may agan tumuli duk dumendo si kaam bisarainen sa bohon bihap lahat bi pigi kaam lay ustad ni ko itulay sa bohon bihap lahat bi
Beton medayang dehengan ko na iliin. Taman sa ili nedya. Kemon pakaradyaan subay tuyuan no. Gay kayo manjari nga hinang ni manggay katauhan no. Gay an importantin subay kayo dahelu ngadji. Kaya na si ayat Allah Ta'ala ikra. Dinak kayo masa. Mananin dinak kayo ngadji. Na wajib mangadjin, pangadjianon kemon. Pag sambahayangin subay pinangadjian bang sa ingi katumawanin. Pag jihadin subay pinangadjian bang sa ingi katumawanin. Mapaasek tudyo agama Allah Ta'ala hinini agama Islamin subay pinangadjian bang sa ingi katumawanin pagge inin banggay tumawa luugan hadja keo. Kwedo sab inin magbisara raho kamduk yene mangeddo kauhin bang piesin gadjihin bang niya do ke gadji bang ine bang duk basahon daw hinanglay bang takole no ke bang ine duk bang niya do ke gadjine sailien bang kau sunsit bang niya ngeddo kau maghinang bang pie gadjihin bang bohat ke bang diki ke bang maglampaso ke bang magplansa ke subay sunsit no bang kau inin niya ngandak kau nang bahayang bang ine maananen ine hatinen duk subay kau nang bahayang subay katauhan no subay tahati no pandak bisara hati tebi agamaten bi supaya kita bigay lepas supaya gay lepas may usbawaristen bi iyan in darajat sin inehin in sambahayangin si kadua bisara wahi awalu ma aujabahu Allah Ta'ala min al-ibadat tawalla ijabaha bi mukhatabati rasulih sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj min ghairi wasitah. In sambahayangin balik tertuju sambahayang yenay en pain dapo kitab ininen tagna pinawajib ay Allah Ta'ala si manusia amban kemon ibadat yan sambahayang ga do dinaak dahil Rasulullahin magpuase maghaji magjakat magpitla ga dinaak Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ini pangandakan niya dahil luhin dinak magsambahayang pasalli li rabbika wanhar tukek ka ayat itu yang tagna pinapardo pinawajib wa Allah Ta'ala si ipun ne amban kemon ibadat ini sambahayang tawalla ijabaha Allah Ta'ala mismo inin mamawajib yahin mamapardu yahin magbalharap duk Rasul sallallahu alaihi wasallam si pasalan inin ga dinako ni si Jibril asal mismo Allah Ta'ala magbisarahin duk Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu ye magmi'raj tahala amban Makkah pega ibininsana ye binoo ye si Jibril tudyo Masjidil Aqsa sampai makasakat si tudyo langit painte samiaan ilai pa maparduan ye hindi ta langit o Allah Subhanahu wa Ta'ala special ga pinabuohan pinapituhap dunya si Jibril dinaak hadjapan na ininen pasampayon po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay siya magsambahayang atawanin samin ga ineddo special Rasul sallallahu alaihi wasallam inin pinapanaik magdiata langit pege song pangurong iye in yene pakaradyaan mahadya ininen yene sambahayang min gairi wasita ga pente niya alai ininen suhan
gani alai elit de yene painte si Jibril asal inin mag diretso Allah subhanahu wa ta'ala tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam inin inakahan niya samian. Sarta pain si Anas radhiyallahu an furidatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi 50 thumma naqasat hatta ju'ilat 5 thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladai wa inna laka bihadhil 55. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahhahahu. May pun Allah subhanahu wa ta'ala yainin pinain si Anasin si porta si bisrate kaman sinilay pain si Anas pinapardo sambahayangin si panghu tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sangem pamalengan iye amban Makkah tuju Baitul Maqdis yan painte sila at Palestine ko itulay ubos pinapardo si sangem ilian siye 50 waktu pandakte summa nakasat hatta ju'ilat 5 ubos 50 waktu lay kinulangan sampai menjari iye 5 waktu yene kwe waktu tabi ko ito ininen ubos ilinganan niya maglingan siya summanudiya ilinganan Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pane o Muhammad innahu la yubaddalul qawl ladayya. Allah subhanahu wa ta'ala maglingan inin pa innega niya dukgay ni kagantian in bisarayuen si aku pandak bisaragay ni ginantian in bisaralay 50 ulay masi terdobi duk limelay gene kagantian painte masi na hinangin 5 waktu sumagua ininen wa inna laka bihadhil 55 sumagua ini sa painte inin dinaak iningat ya Allah ta'ala pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam esebon in 5 waktu inin gene kaganti-gantian gene manjari enem gene 50 ga ini duk gene sabparewa billahi gai asal masih 5 waktu sumagua in 5 waktu ini nen bale harga nen 50 alhasil maharga manamal 5 waktu ini nen kue harga 50 waktu naipun Allah subhanahu wa ta'ala hangkan het bang mga tauhan kahalalan sambahayangin gay lisu sumagua bang gay mga tauhan yahin na kue nakuhin lamma bang patek ka mahang at jarita kama pegay katauhan kun hap bang ledek tulihin magulid-ulid duk si dayang atawanen si dende atawanen si sinin atawanen si bagay bang lelahin magulid-ulid pegayan mahaparasanen katawanen sa bahaplesanen pegay manas-manas atawanen ngenel sa bang mga tawahan kahalgaan sin sambahayangin gayahinek tuli duk gaya ledek bisan pesengge kaap ngenel atawanen manas-manas pahulang kademban pabakan pegay special in sambahayang ini may pun Allah Ta'ala bango pamanen arak-rakam kategelan magpain kampembit time out gaynin tabatikul bang lagi na sa ininen maka ubas sa sakatanin si kadue atau si ka telu bisara may pun Allah subhanahu wa ta'ala hangkan inin pagbisara tabi bisan
Magsambahayang kita bi. Pwede pamasin na tabi baran tabi paragay makaine. Paragay lamma. Sampaye me usbawaris tabi malay sila hatlay. Bang pentabo pili bisara tabi ninen palehan baliw inin kawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ina pa binisarahin to si tuen pene wa hiya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Nakalaan Abdullah ibn Qurt qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amali rawahut Tabrani atau pa in saluhat sa iliin ina in harga sin sambayangin duk darajat nen ina itu en tagna pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam binista si ipun si kitabi Panak Bisara, si Kao, okeo Haji Anas, okeo Tuan Mer, okeo Kemon ne, atawanin Kao may, yainin song binista si Kauhin. Bisan peek kagalang tebi, atawanin bulawan tebi usaha, tebi teggelan, tebi tu magusahainin, gay pe binista yu and hellu, sa iya itu and binistahin. Itu dahil binistahin sambahayang. Pain saluhat. Bang hap, bang makapas, bang manjari, bang tumawa. Bang tumawa. Pag sambahayang tendi. Tumawain paghinangin. Saluhasa iru amali. Sanyang tumawa kemon. Tumawa kemon ni amal nulay. Tumawa inin pagjakat nun ne. Tumawa ni pagpuase nun. Lain nuhut kemon sampai pa iem no si andanon. Pa iem no si elanon. Pinahalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene bakas pangurong no sadak si usbawarisin. Iyene bakas pangurong no sadak si yowahin. Dukyan ay bakas pangurong no kahapan si Darul Hijrahin. Duk si Kemon ne tumpukan. Duk si ine ne luupain telabayan kasambuhan sin agama. Teddo ano ne. Teddo ano ne. Sumaguha banggay inin manjariin sambahayang ininen es-sebun. Wa in fasadat. Duk bang magkaatin sambayang ininin, maananin, gay tumawa. Gay tumawa, luon ke riya sambahayang nun. At tawaga tumawa, pag ayil nun, pag bisan pe tumawa pag sambahayang nun, samantara ga tumawa pag ayil nun, masirularak sambahayang nun. Banggay tumawa pag ayil nun, pag sambahayang nun, ga tumawa hinanganen, gaalay pa yung tatahin ang rukuni na tao talingka plus pe hinang nun pagriya pagpakale-kale pegi bakas keo maghadji bakas keo abroad bakas keo bilai inin nambahayang keo pahap-hap sumagwa de matay nun riya pagpakite-kite pagpakale-kale sakop do sa bamban magkaat sambahayang tin nabang magkaat sambahayang tin BSB TV sampai pa iem no siyela no pie hatus tahunin magkaat ganya pahala ni. Sampai pa iem no siyandano pamelino galang gantungin dumelo bayuan kemonin masini pahala ni. Sumaguha bang magkaat sambahayangin tantunin magkaat ye kemon iliin. Magkaat bakas ta pangurong no si usbawarisin. Si Darul Hijrahin si kemonin. Magkat bakas eme pagtingko tibi mananinin samantara gay manjari in sambahayangin. Ito en kapiligluhan duk in kahargaan sin in sambahayang. May pun Allah Ta'ala. Kuing geti ane sabniya palaksu peat-peat takalay birusi wala kulay. Luu peruku si Pronsit
ana magsyukur iyo pero ana magsyukur si kaangkem. Bisara mapaturulin mi tuan mirayang makumako kita bisya Allah subhanahu wa ta'ala bang paintumawa pag sambahayang tenbi supaya tagapahala kemon hinang tenbi. Mismo pa iem no bagay anas tudyo andano pa seban no me jaman ne bujang bui umiem si kau danan no sinna tagapahala keo tagapahala na bang manjari sambahayang nun pagwa lai si painte si sambahayang no in pagwa lai pa upama sambahayang in lai makalinya diata ilai patoket me pares nen me inin painte sugpat kahapan bakas tahinang nun sumagua bang magkaat tuan anas sikitehin tantunen me mahaphinang ten me matusidun niya ininin lepas apa adyanas sayang ando isab njari yan ininen pain dapo kita bininen wahiya akhiru wasiyatin wassa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an inda mubarakatid dunya ja'ala yaqul wa huwa yalfuzu anfasahu al-akhira as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Si kalime bisara yana itu ang tagnatag alas yana itu wahiya akhir yana itu ang painte hinapusan sessa pusaka Rasul sallallahu alaihi wasallam panessane inin ummatne si waktu ne yesong tahala ang bandunya si waktu na ye painte ninen song pataikut ang bandunya tudju el akhirat inelas binisaranen painne as-salah as-salah hatinen esebon bisambahayangin tunayon bisambahayangin paliharaon bisambahayangin inin pahadjahon bisambahayangin da ambananon bi da kalupahanon bi da kambimbang sa dili ang bansambahayang. Itu ensesa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ensesa Rasul sallallahu alaihi wasallam. May pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay ininen iringatten bi supaya kita bi inin gaylisuan magibadat. Ngedda ni kamsintuan ang baninin hadja. Papihon binasambahayangin pagilandahin kemon, pangadyanon bikahapan pagilandahin. Bang tahati webi, gay kamlisuan hap. Gay kaymanan bi iyan bin si anda biruk si ellabi. Dukbisan kam gay pamakuhan sin urungan bi andabin. Anak bin pege niya pahala ni katauhan webi. Sumagwa bang gay katauhan no bangkew magnapaka si anda no urungan no sin pasin na no gay katawhan no niya pahala ne iyan maghapen si kuituituen bangla delem luma magdemmul apaji anas demulan may kerusahaya bang magkasyadok bagay-bagay bularit behehin si pa heleyan si pasayhan tege ka tahati we ne paiem ne pasayene si andanen si anak nendem luma. Ihati iniya pahala ne. Tabassumu ka ala akhika sadaka. Paiem no si andanon atawanan si pong tinainon. Sadaka. Natala pekewang keodway ang banlumano pa anas pili me bat halay ngeddo iem hadja paeman nun me Bengali lay me Pakistan lay me Hindi lay. Talape, lugan kaya magsukay pe. Sumagua iem ne keolay si andano lay, si anak no lay. Edda no pahalaan eh.
Tabassumu ka ala akhika sadaka. Andanon tahinang no pepong tinai si agama. Duk andano pe iye. Duk damba no pe lahat. Eka manamal pakedan we. Ien keo si iye pegi andano makedo keo pahala. Ien keo si iye pegi pong tinai no si agama makedo keo pahala. Masya Allah. Dayahan Islamin. Bisan mismo ien pakedan pahala hati. Now kami ganiya pe andabi duk ellabi na magmehet-mehet kam miha kam patut pag ieman biruk mag-iem-iem si Kaab. Na kam magdayday silaisan atawa si Polma sa payamanon bimamatep si Kaamin dukmako kam tudyo Allah Ta'ala. Kasagitan tetuan na paadyanas para sabgay lamma me subulin. Lekat tebi ne ye kahalan sambayang tu subitahat ye tebi. Supaya kita bigay liso nga hinang ne. Kung na pinainlay. Menjadi palaton kita tudyo bangi sabgay tahinang te sambahayangin. Bango pamanen gay tahinang we. Atawagay tahinang we aa. Payin kitab ininan tarkus sala juhudan biha wa ingkaran laha kuprun wa khurujun anil milla an millatil Islam bi ijma'il muslimin. In paninggal sambahayangin atawanin gay kabaya magsambahayangin juhudan biha asal katuas nited gay mabaya atawa sabpen neduk wa ingkaran laha kabunsine panganulang ne kuprun kafir asa ilienin magmahap na jakam bang pain sabgani kafir alahat tebi wa khurujun an millatil Islam duk paluas na siya amban inin agama Islam. Mananan bisan siya anak yakan domen siya Muslim. Bukay kahan sila hatte bang pain ni ammanon imam Muslim duke sumago agay kewag sambahayang. Anak ustad atawanan anak tebi bag sa sambahayang. Bang upamanen hangkan siya ng bahayang kabunsire kaastel deh duk gay kabaya deh gay taima deh nanabisan pe anak te tuan apa jenas masih alen kafir na itu makalennuhin bijma'il muslimin tu ne magtibuok me yene ulama matao si Islamin si agama Islamin. Wa amma man tarakaha ma'a imanihi biha wa i'tiqadihi fardiyataha walakin man tarakaha takasulan aw tashagulan anha bima la yu'addu fi syar'i uzran faqad sarahat al ahadis bi kufrihi wa wujubi qatlihi. Adapun isabang niya gay ng bahayang sumagwa tahati ruwe de kahagad deruin pagsambahayang lay dukta iti kadwe dein kapardu sin sambahayang lay sumagua ininhang kanadyayan painte tatinggal de kalisu de lisuan atawanen kabimbang de si mehinang lay sabdili nilay kabimbangan de hangkan geta hinang de
Sarta ga taitong we sara ga binilang we sara ujur atinan iya kabimbangan delay dumen ujur patut ge kapanambahayangan na pinatampal we me kahadis-hadisanin hek kahadis magaka inin in kakapir ailien asal patut ye painte inumay ininen pinapati sumagwadab kita bibagdayday mapatay paine niya pelabean sa dili ang banilien bote biraho mag pangadyan ti biraho sa bituen koy sa bluwang niya anak binigay mambahayang atau pong tinaybi papatay bidaraho da pain daho to na paadyanas niya pe solusyon sa dili dukpaham ti biraho bang sengge kahalan ito. Sa mabuhay pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buah hadis magaka an Jabirin kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wal kufri tarkus salah rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis ini naman si Jabir pain Rasul sallallahu alaihi wasallam antara lelahin duk siya me kafir atinen mu'min lay duk kafir iyan pain ni nambahayang atawa lilalay lilla muslim lay duk kafir iyan tarkus salah bangkyo makakita lilla tahanan den degay nambahayang bu muslim na rumeni muslim teen sa kayo bagpain-pain no kapir ya da. Lugday nga mala sa pahimok kanon. Kaon hadya subay nga tauhan ni. Sa subay pinaiseban pahapang senggel abayan ni. Murah-murahan me tuan merayang ini hatu arak-arak me tumaha manamal. Me kesa sugpatan tabi insyaallah taala bangnya waktu palagay bisan pesab sa inge kamamis mampalam atawanen kahap duitanan bang sabek kamanamalan na esor kite dukkaleseman duisab kite na asal dusab kambaya ne pahali katambahan ne duk magmaap kam iarak-arak tumaha manamal murah-murahan tahat iwe tebin harga hininang telbi supaya kite bi gailisuan duk las bisaraku dapen kam daho magdayday si pakarajaan tu enan te bine kapir aahin atawanen papatay te bine bangga niya bangge ng bahayang anak ten bidaraw dehellom banilien subay raho tinoan pinahap-hap binohap masjid binohan ustad pinasinna belhan te keo blackberry belhan te keo iPad Galaxy Tab ng bayang keo pap-hap belhan te keo motol belian tekeo pandahan tekeo habdende rende mangkewag sambahayang ilien ek kape manamal pangalibang-alibang damikyan nen bang upama lella duk dende ge bag sambayang dendehin atawanen lellahin painun si andanon sine-sine makasambayang sumu makasambayang dan tahun inin hap panambayang nen belihan kuya gantung liog lime atawanen belihan kuye galang atau belihan kuye samin mata ruki hapdende mencari kyo magpramis magparamis sada kyo magparamis buhat kuye sabga takoleno na bahuno ne magkaat banggay kaparesan nun hanambahay na kinambahayang panigaruto pares nun garuto pa ni janji nun damikyan nen bang elanon gay magsambahayang lamma inin pamasinahon niya ye kuito makapedi ko lelahin ge tanto pamikilnan pege bangnya den de kabayaan ne busagano nabanganda bangelano lay ge tanto magibadat pahap painon napandahan te keo mini keo den de sa magsambayang keo pahapad ja pegewe sine edda no magibadat elanon makasek pe surga duk ininen
Wain tege kewaya magluwa. Bumagluwa alay pangandakan do Allah Ta'ala pakasuan no pekahapan. Ada kala bahuhap pagibadat nen pegeni anda ni nambah. Bahu ngahek karijiki nen bahu taga anak ustad si renderambulin eh. Pegdeian pangandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk gay manjari inangan-angan we lela duk dende painne. Bang newen taga anda dam nambah. Kini question ni. Angan-angan ilien bang ien gay pindahan mo siguro pangurong kao. Siguro pangurong ka. Sumagwa angan-anganon bang tagaan daye balik ngahap adat nenduk esed ni kiyo manamal. Taed dawe nuili angan-angan nili. Da angan-anganon iye pasit negatibin. Angan-angan no pasitibin. Pegainin pangandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dambuael leo. Uwis ko dya kisainin. Parahap mo na mali. Pagay ni lumando kulumorok pasal pagandalay pagluwa alay. Kau nasabtahin ang isyu gay hap. Dambuael leo. Niya dambua lella saki binisitawe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la ba'sa tahurun insyaallah. Wa inna bahininan la ba'sa. Bahin ako. Sakit ako. Song na ko mamatainin. Allah magletob kaya bang kita gaabid da. Tiya na ko si pamakan para matay sa. Ubus pa no la ba'sa gay makaini. Ubus pa no sutsi pe ko lagi kung maglagay-lagay turok tayo mga gini mau musa ito. Pen Rasulullah mga say angan-angan nun, tedo no. Garo palabe bisan PL matay abahi imiaan, dilem angan-angan lemmi, tedo ni. Sikadue, niya lela inenan si Hajin, mana Hajinin hunit, atawanen kasusehan adya. Atau tuas, atau bang kuanin gebehap. Pain si awe. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam sahal. Nante kapan na si sahal. Pain ne mas labi pe pain ne taunen pain ne mangalenan ako ininen. Ge kualenan ne bang ge katauhan ne maanalen ko inin. O saili pain Rasulullahin. Izan bang say pwede, kaani at hinang. Bangayan nanganangan nun, okay. Ga pakale si Hajin ininen, sampay mate hadjaye, sampay nganak ngampuye, inabis sarami anak kampunen, pain ne bang men mabaya, si Hajin pinindahan alenen si Sahal, ga rupen na sampay ko ito kasusihan kamihin, kaproblemahan kamihin, duk kahunit kay luman kamihin. Mananin too. Too angan-anganin, husnud zan billah. Subay to angan-angan nun. Pawalik ta tudyo pagluwa. Da angan-anganon bang kayo tagaluwa we magsasa kamatawanin we gene kayo sebelanon. Sa angan-anganon magtatamba lasabin magtatamba inin pangeseb ne kauhin duk magtatamba kahapan bin pege teddo biliin. Teddo bili. Teddo bi. Sumagua bang ye inangan-angan nun painte ininen painte magsasa ataw ng bahay ng geni ko eseb no asal siguro asal do sa ilian pagluwain kulang magsulutin katambahan ni bang ilian dele matay nun pindahanon di pindahan tebi ang anangan mahapin para pangurong kita biwe Allah Subhanahu Wa Ta'ala inin ye angan-angan mahaplay. Da angan-angan tabi malaatin pege siguro ta pangurong. Siguro ta pangurong. Mura-murahan bang pain magsasong paglasaten bi, magsasong kahap tabi tudyo agamahin, magsasong ininen ye kabasag tabi manuntutilmuin, sarta magsasong kadayaten bi
supaya ang hap signal tenbi, supaya hap pagdakwa tenbi silahat tebi basilan, duk angan-angan tebi bang pentek ka tebi si basilan, hap sahaya in Islamin silahat tebi basilan, serta magluyo-luyo kita bi sumisip tuburan tipu-tipu inin magkapag-seminar kita bi sidambua ininen kauman laik tabi kemon mag-eseb maglasa kwe atay kwe ininen sa kaula-ula dambua atay tenbi ga niya pagsagaan ne mura-murahan bang pentinayma kemon angan-angan tenbi labi-labi na nini angan-angan mahaplay o billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.